Alhamdulillah wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Mga urip mo Allah, mga bangsami, pselam na miskanusan sa kapipi aginawa, pangnintak wala batanud mapipiya, sangkay ninaing de dunia, ayamala na si sa alungan amauri. Ayap maninin ang bagantanong sa makampat arugudan, si kudiyang kaaprautanon o orastanong, nagyang kauto tigubas Arab, asifatu zawj alladhi yajibu ala almar'ati an takhtara zawjan laha. So mga rupaan o mama, paliugat ko bubay gitu iipiliian si iku mama pengarumaun. Mga urip no Allah, mga bangsa ami, tangkaden tanong nagu kenalin tanong amataan, suka pengaruma ako bubay na ayam makam bubaya-baya, kuka pemiliian na sububay, kena ubah sumbala aloksian. Sabab sa siran, skanian ing gedam si iko marangka malipedes, o kipluma makaanian si iko mama pengarumaun. Duty sabab ay nisapar o agamatan o agam Islam ubab tegla sa mga bubay, si iko ka pengaruma akiran. Ngulalan si iko hadith o Ibn Abbas amya panutulian amata angkon aso bubay raga amya kataling gumasi iko Rasul sallallahu alaihi wasallam na Peter uyan tigyan asab na ratigyan na piyaki pangaruma ko tigyan ama asakan na matatagla ko na piyaka pamilis kanyan o Nabi sallallahu alaihi wasallam o antunay pili inian iterus yan din so kaya kawinga sa giyang kotwa bubay antaw kaya maanan niya kaya kawinga sa giyang kotwa mama antaw kaya maanan niya na banyang bunken sila ang kotwa kaya kawinga kiran na aya Peter wa giyang kotwa bubay na kad ajastu ma sana'a abi walakin aradtu an ta'laman nisa'u anna laysal ilal aba'i minal amri say'un. Sabnad natigyan apya kaya natigyan ki ama o di na inirila akan dun ki ama so pinggulaw lan yarakan apya ki kawing ako niyan sa ayam anan niyan na da ako dun mirampay sa isa ay buti ginakabaya akan nakatukuhan o mga bubay ada kabenar o mga ama ubay rampet tegla so ayam anan niyan na mga watairan ko kapengarumaun. Rawahu Ibn Majah. Ikadua hadith na miya panutul iakinin Abi Salamah amataan na so Abi Hurairah na pianutulian amataan aso Nabi sallallahu alaihi wasallam na Peter iyan ala tunkahul ayyimu hatta tustamar. Dia tigyang kepakai uba pakai pangarumaan sububay miya kaukit sa emaanan niyan nakakekarumay miya kabangun sa walay kepakai ayamaanan niyan na bituanan o di na balo na di kapakai uba tagla si kuka pengarumaon taman sa di makayog o di na di makasugo walatun kahul bikru hatta tusta'zal na di mabuka pakai uba paki pangarumaan so bubay araga taman sa di makaidin na Peter umma sahaba Rasul sallallahu alaihi wasallam wa kaifa idnuha antun atigiran ikaketukawi saskanyan na miniw iso mga raga na mga alay kaya girang kerawan ubayran terwa ayamaanan yan na magiw kami na Peter o Nabi sallallahu alaihi wasallam antas kuta suatigyan sukatatargyan. Rawahul Bukhari. Kagigyanan Eropaan o mga bubay kumyangaw una so mga raga kumyangaw una na ipkayairan ubayran matero akubayaan iran sigiraw sipulan. Kena ubayisen sang kaya masatanoy manto ada pen makataling gumasumama si kuwalay umbala aloks ububay na mapapasa din sumama agus sububay. Igirakwan na pakalkampan sumbala aloks kaya maanan niya na pumakakinagsiran sa katero aw di kun iyog sumbala aloks sina o di na siya maiyan na maanan niya na adeng ko na kulawla.
Yuti sabab ko kap ke alinumasa. Mga bangsami, ayad na ini sugu agama tano agama Islam ay pili si iku mama na paganayro na mutadayinan anyakuna mutadayinan wada khuluqin mabaloy sumama amag agama wada khuluqin nagumapiyay dedebiatan mapiyay ulawla. Sabab si ko hadith o Nabi sallallahu alaihi wasallam amya katitayan ki Abi Hurairah radhiyallahu anhu apiteruyan apiteru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atigina ida khataba ilaikum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa taf'alu takum fitnatun fil ardi wa fasadun aridun. Rawahu Tirmidzi. Igira tigian ami kenakan rekano igira am yang ngakap rekanu so mama akebaya mga rumah akesuat kanu ku agamanian naguso ulaulanian napaka pangarumaan niyo o di napakaya niyo kau di niyo atigin pakaya na takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid wa fi riwayah wa fasadun kabir o di niyo atigin paka pangarumaa na kebaloy oto kabinasaan udi na fitnah murala si ikuliaw lupa. Rawahu Tirmidzi miya panutul yakini na Tirmidzi. Mga bangsami di kapakay uba subub sumama na si kukapengaruman yan na miyailing kaden amag agama miyailing kaden amapiyaw lawla akisarigun suwataka na maanan yan na dang kapakatarusa sa misabab bu si iko betang o di na misabab si iko bangsa hirakwan na anap keto naka abubay ayabub kesabapan sa di kapakataros umama na sabab si iko tamok kagigiyang kainin ay maanan yan na buay bay na mala pamilya o di na malay degree malay miya pasad na dirang pagkataros na giyang kaya mama kakagi ay kaileran sang kaya mama na ay maanan yan na kanauba mala bangsa nagukanauba ay maanan yan na malay tamok. Yanan mga bangsami na pira-piray kiyaw kita nun miyanik agyang kaya mama na gitu'y tigiran ad apyaso isa na daun rautan o gayid na miyadun sumurala fitna si kulyaw lupa sa ayarin ni sultan yan na kapakay agyang koto bubay na miya kapangarumah sa ayam miya kapangarumaw na Kristiyan o di na ayam miya kapangarumaw na maanan yan na talawbog o di na ayam miya kapangarumaw na agyang koto maanan yan na mama adawn misarig ka ayam maanan yan na kapakay adin yan di peranagan o di na kapakay adin yan pagedatan o di na kapakay ayam maanan yan na beradu sa amam amya kapangarumaw kapakay man ayap man na resulta amurka murala ang makatalingguma naging kutabubay na kapagay adid makapangaruma na taman sa malukas na ay maanan yan na adid makapangaruma. Giyanan mga urip no Allah ay maanan yan na penanggilan tanong uba tanong ke pasubos sumama ay maanan yan na may ilay tanudun ang mag-agama kanaubaw di kisarig agyang kutabubay. Wada khuluqin mapiyay ulawla kailangan na mag-agama agu mapiyay ulawla. Yuti susabad ko mga ulama na tigiran agyang kainin kapag agama umama pagkatalinguma pengaruma na pagilayin kun ada anuan to na ay akida niyan. Kagiya kena kun ubalangwan mag-agama na baka pakai atarimaan isarig kon so wata ka abubay sabab sa keraradaniran so bai nagu taman kuwata iran nagu sumapagapuapu iran na keraradaniran ay maanan niya na keribat agyang kota panarima iran pengenintan usik wallah ay maanan niya na kiasabutan tanoy sa maliwanag balasan tanong Allah si kukapo mamakinagatanong si ko mga indawan o agama tanong agama Islam salam na miskanu peruman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.